Good morning, pineapple. Looking very good, very nice. Dobar dan i dobrodošli u novi video. Mitja, pitja, mala. Dobrodošli. Ako me ne pratite na Instagramu, ne znate što propuštate. Na Instagramu sam uvijek sa svojom malom Micicom. Ona uvijek voli biti na prsima. Mitja moja. I njeno ime je Mica. Jednostavno ne znam kako se zove, ali evo, od jednog je tu susjeda, ali više je vremena s nama nego sa tim susjedom. Ajde, budi dobra, hoćeš ti tu biti dok ja pokazujem potrošene proizvode. Inače, hvala vam, evo, legla je. Hvala vam što se pretplaćujete. Od prošlog hola koji je buknuo, donio mi je dosta ljudi, tako da dobro mi došli i evo, što da kažem, Mica i ja vam zahvaljujemo. Danas je divan dan, kao što vidite svjetlost još... sunce zalazi, ali jako je vruće, vidite ja sam u kratkim rukavima i iskreno jedva čekam zimu. No dobro, da ne bi ovaj video trajao 100 godina, idemo mi na potrošene proizvode. Znači ljudi, ja sam čitavo ljeto skupljala potrošene proizvode i ja ne znam, evo, ovo ću probati što brže izrecenzirati. Uglavnom, Omnibiotic Stress, suplement koji pijem, imate ga kupiti u DM-a i mogu vam reći da mi je dosta pomogao što se tiče svega, općenito imuniteta, smanjio mi je nadutost i ja bih rekla poboljšao mi je imunitet. Više o tome možete izgooglati, znači zove vam se ovako. Imate više vrsta ovih omnibiotika, uglavnom moj je Omnibiotic Stress i ovo mi je preporučila nutricionistica. Tako da, Mirna, hvala još jednom ako gledaš. Dalje, KH7, ljudi, ovo je inače španjolsko sredstvo za puno stvari. Znači ovdje vam je nacrtano, imate kuhinju, imate robu. Uglavnom, ja KH7 otkrila sam ga prije 5 godina, to mi je sestra otkrila i odličan je. Kako zamrlje na odjeći, tipa od crvenog vina, od svega živoga, diže i masnoću sa kuhinje. Ja ga koristim za apsolutno sve, imate ga za kupiti u Konzuma, čini mi se, ja ga tamo kupujem, ali i možda u nekim drugim butigama. Uglavnom, ocjena 10 od 10, odličan je. Najbolji peeling za tijelo, po mom mišljenju, je ovaj iz jaja Karité Brazil Nut and Macadamia Oils, Kupuaku, nemam pojma. Ovako izgleda super, probala sam dosta peelinga, međutim ovaj je najbolji. Mica, je li tebi tu ugodno? Ha? Hoćeš da sam malo maknem? Znači, najbolji peeling ikad. Ovo mi je najbolji dezodorans ikad, 100 puta sam vam pokazala, joj, dlaka. 100 puta sam vam pokazala sa, znači zove se Biobaza, Karité maslac i jojoba, top, znači cijelo ljeto radim na vrućinama, na suncu, ovo je jedini prirodni dezodorans od kojeg se ja ne znojim. Cijena mu je možda oko 3 eura. Eto, nema na čemu. Revlon, ovo sam kupila na Notinu, što piše All in one hair treatment, 10 real benefits. Uglavnom, super je za kosu, omekša mi vrhove, doduše ovo sam isfenirana, ali super je ovaj. Sad, ljudi moji, vidite ja imam dva ova Aurina Fix and Mist Setting Spray. Setting Spray, znači ovo kada se našminkate, košta samo 5 eura, imate ga u Bipi, u DM-a nema Aura. I ono što sam ja primijetila je da kada se našminkam i našpricam ovaj setting spray, mi šminka jako lijepo sjedne i mogu reći da mi dosta i drži dugo, s obzirom da sam radila na ovim vrućinama. Evo, moje lice bez filtera, mislim, snimam iPhone-om, valjda je dobra kamera. I vidite, potrošena su mi dva, treći mi je tu, koristim ih. Ovo je za, kako bi rekla, za najmanje novca najbolja investicija. Evo, da ne bacate novce na neke druge sprejeve, ovo meni radi posao i ne želim koristiti ništa skuplje od ovoga. Tako da, preporuka ko kuća. Ovo sam dobila za poklon za rođendan, Rituals nikad ne pogriješi, super je, potrošen, divno miriše. Ovo vam je jojoba i lotus, odličan. Da,
idemo, mislim, ja vam sad uglavnom pokazujem ono što trošim i ono što volim. Evo vidite od Olivala. Mica, malo mi je nezgodno, Mica, hoćeš se pomaknuti. Od Olivala ovaj prvi korak, odnosno ulje otapalica SPF-a. Ne, ovo je tonik. Znači ove dvije sa pumpicom su otapalice, odlične, jednostavno koristim ih dugo, imate sve preporuke. Ovo je Olivalov tonik koji mi je ok. Nothing special, volim ga koristiti uz Ladria Mist, super je. Od Ladrije, ja mislim ako me pratite dulje da znate koliko trubim u Ladriji, ovaj Nourishing Cleanser, odličan. Imate zaseban video o Ladriji, znači sve pohvale za Ladriju. Ladria Eye Patchesi, ovo su vam one plave za ispod oka, divno nahrane, smanjuju, podbuhlost, kako se to kaže, bože? Natečenost sam htjela reći, jednostavno super jastučići. Tip, odnosno savjet, ja ih držim u frižideru i onda mi nekako lijepo sve zaglade. Imam novo pakiranje tamo u frižideru. CeraVe kremica koju sam kupila ovu zimu, super mi je nahranila ruke. Kako se zove? Evo, vidite, ova, onako super je i za ubaciti u torbicu. Super. Po preporuci moje nutricionistice magnezij glicinat 350, marka vam je Kal, imate ga za kupiti u DM-a, odličan. By the way, ovo mi je na usnama Jane Iredale rumenilo, nijansa je Mist, znači top. Ne mogu vjerovati kako lijepo ide rumenilo kao ruž, top. Vichy Capital Soleil, imamo li još Vichyjeva? Nemamo. Imamo, naravno, ja koja se cijelo ljeto mackam s ovim SPF 50 vodicom. Ovo vam je kao vodica, SPF i marmelada za tamljenje u jednom, sa beta karotenom. Koža je nakon ovoga tako glatka, divna i uvijek ih naručujem na online ljekarnama. Vrebajte popuste kad budu 30%. Ok. Zatim, najbolji gel za tuširanje od L'Herbolaria Iris. Divan miris, divan, 10 od 10. Riblji kolagen. Ovo sam vam 100 puta recenzirala. Kolagen koji koristim, evo, već godinama. Pijem ga na tašte, 2 kapsule od Nutrigolda. Imate ga za naručit na tvornici zdrave hrane. Top, top, top. Joj bože. Brazilian Crush 62, pistachio and salted caramel. Odličan miris. Ja sam ovaj veliki kupila od 240 ml i trajao mi je cijelo ljeto. Potrošila sam sve, ali jednostavno je predivan. U Douglasu sam ga kupila, čini mi se da ga ima i na Notinu. Garnier, šampon za kosu, pa ono ok je. Mislim, sad ga koristim, u nekoj sam fazi. Iskreno, ja vam što se tiče šampona za kosu nisam vidjela neku veliku razliku, pretjeranu. Uglavnom su mi svi koje koristim ok, tako da ok. Jedino ću vam pričat o nečemu malo više ako mi je zaista dobro. Sa Body Shopa Shower Gel Moringa, iskreno meni ništa posebno, ok je. Prolazna ocjena, nije me nešto oduševio. Zatim, omega 3 kapsule, ovo sam isto od Solgara. Fish oil, ovo sam po preporuci nutricionistice isto konzumirala i trebam kupiti nove jer evo kao što vidite zalihe su mi potrošene. Najbolje rumenilo, a opet je cjenovno pristupačno, Catrice Sun Lover Glow Bronzing Powder u nijansi 010 Sun Kissed Bronze. Znači ovako vam izgleda, imate ga u DM-a, Bipi, u bilo kojoj butizi. Joj Mića, je li ti ja čmetam? Joj! La Roche-Posay, ova prskalica za lice, odnosno SPF u prskalici. Ovo vam je nakon što se našminkate, pa ok je. Samo malo njegova mana je što je lice dosta masno nakon što se našpricate ovim. Tako da ocjena 8 od 10. Ladria Mist, savršen. Iz Ladrija mi je sve savršeno, neću puno duljiti. Ladria serum, savršen, divno mi pripremi kožu lica. Vidite vi moju kožu, znači
jednostavno nemam riječi, koristim ga godinama. Instant Revitalizing Serum se zove, top. Ladria regenerativna krema koju isto koristim godinama. Evo vidite, koristim je kada se šminkam, uvijek je kao primer ispod make-upa ova Ladria regenerativna krema, top, top, top. I uvijek imam u zalihama. Zatim, sad, SPF-ove ću ostaviti za kraj. Olival ulje, Magical Dry Oil, suho ulje, top, topova. Noge, pogotovo ono ljeti kad se namažete, ono crne noge, ma divno, divota, znači toliko se lijepo sjaje noge, top. Ali ovo ulje vam je i za lice, kosu i tijelo. Međutim, ja ga koristim samo za tijelo. Ne znam kako je na kosi. Najbolji korektor, meni barem, od Catrice'a True Skin. Imate ga u DM-u. Vidi, piše da je waterproof. I nijansa je 002. Catrice, ok. Ja sam neko ko sama radi nokte, vidite. I od Juliane Nails koristim sve. I baze, i dehidrator, i primer. Ovo je baza Extra Strong, super. U nijansi, što piše? Nijansa je Nude. Nema broja, samo piše Nude Extra, potrošena je. Sad me dobro slušajte. Od Catrice'a olovke za usne, vidite? Ovo je, ovo gore, ovo je olovka Catrice, upravo ova. I ovaj broj je, nemam pojma, ali vam je onako, vidite, kad dođete u DM sami vidite i zaključite koja vam je. Ja imam u skoro svakoj nijansi. Ovo je onako malo tamnija, malo roza, neka tamnija. Evo, top ova olovka, Catrice. Curaprox čistač za jezik, odličan. Kupit ću novi. Curaprox četkica, potrošena, jedva čekam ovo baciti, ne znam zašto sam to čuvala. I na kraju, ljudi, ostalo mi je samo još, The Body Shop vitamin C, divan, odličan, već sam pričala o njemu 100 puta. Koristi se samo ujutro, vitamin C serum i nakon njega obavezno stavite SPF pa šminku. Divan. Lice se toliko lijepo sjaji, drži lijepo šminku, odličan. I na kraju su nam ostala 4 SPF-a koja sam koristila ovo ljeto. Nešto mi se prolilo, nešto mi se prolilo. Samo malo. Ajmo mi ovako. Jer Mica, Mica, znaš što? Oprosti, ali ću te premjestit. Premjestit ću te, Mica. Hoćeš li ti tu malo, molim te, biti? Ajde tu na dekicu. Joj Bože. Evo, znači za kraj recenzija ova 4 SPF-a. Ladria SPF 50. Prvi put sam ga kupila ovo ljeto i probala ovako. Iskrena recenzija. Ja uvijek samo iskreno. Ladriju dugo koristim. Do sad mi je sve od njih bilo super. Ovaj SPF je isto super što se tiče teksture. Međutim, jedina mana kod ovog SPF-a je što se trusi. Barem meni. Znači ja bi njega stavim ovu svoju Miša BB kremu koju sad imam. I nakon možda 50 minuta ja ovako vidim kako se trusi. One male, kako se zovu, koža vam se guli. I to mi se jedino događa s ovim SPF-om, s ostalima ne. Tako da evo, nažalost, Ladria ne bi ga kupila ponovo samo zbog toga. Međutim, koristi ga moja prijateljica i rekla je da je njoj super da joj se ne trusi. Pa evo, Helio Care Cantaria Labs 360, ovaj mineralni fluid. Iskreno, ok je, nije me nešto pretjerano oduševio, ljudi ga hvale, meni ima miris po nekom cementu, ne bi ga ponovo kupila, iskreno. Ovaj mali Vichy, ovo je tek katastrofa. Vichy žao mi je, imam puno drugih proizvoda od Vichyja, već ste vidjeli koje sam ishvalila, ovo im je totalni promašaj, nemojte bacati novce na ovaj mali SPF. Mililitara ima 40, cijena mu je preko 20 eura. Ja sam ga koristila ovako, išla sam mu davati 5 prilika i jednostavno suh je. Kao prvo, kad ga staviš na kožu, suha je ko barut. Drugo, smrdi po cementu. Treće, presuh je. Ne znam, jednostavno
užasan. Ovo je najgori SPF koji sam ja probala. Užas. Evo, žao mi je Vichy. Ali, vidite, ovo isto Vichy. Ovo je najbolji SPF ikad. Znači, ovo vam se zove Capital Soleil 50 faktor. Piše normal to dry skin. Znači, normalna do suha koža, ima beta karoten. Miriše predivno. Po nekoj mrkvici, marelici. Tekstura mu je divna, koža je toliko sjajna i zaglađena, nije vam suha kada ga stavite, šminka preljepo sjedne na lice i evo, ovaj SPF je na kraju number one za mene, znači najbolji ikad i od svih SPF-ova ovaj mi je broj 1. Znači evo, kupila bi ga još 100 puta, eto. Iskreno, to bi bilo to. Nadam se da vas nisam puno upeglala. Jedva sam se čekala riješiti ovih stvari. I naravno, želim vam lijep dan. Hvala na pažnji. I Mitja, oprosti. Joj, znam da te maltretiram, ali evo, pozdrav veliki od mene i Mitite. Pozdrav Mitja. Jadno uspavana je. Ajde, nećete više mučiti. Eto, uglavnom, hvala vam što ste me slušali i obavezno se pretplatite i zapratite me na Instagramu. Eto, hvala puno i želim vam lijep dan. Mica, što želiš? Moram je sad nagraditi poslasticama jer sam je mučila. Ajde, sada ćemo upapati. Hvala i pusa do sljedećeg videa. Bok, bok!